clear to te chubai ule hei tun chuma hianin kabula Lalnunkima achua ani his skateboard ta World Freestyle Roundup 2020 amateur division world number 4 ani a tun tha mai khan result hi pon ani ya chata chuanin Mizo in world number 4 kan nei ve ni ke tunai hanin inkom hun chata kan nei thei tur hi alomom tak me wani ama sa in Lalnunkima inule pa ming le khoi ve ngem he shela kapa hi arlel mangaya nia chonin kanu hi silelen puina chon tui kwal south ami kan ne chuan ani le hemi skateboard thi engtika chin nge ilo tuipui chan a chan chu Mizoram hana la larvak si lawa engtika chang khan nge nang hian ilo tuipui chan a khal pa ngai tak taka ka khal chan chu 2014 kum tir lampang atang hang ka chan chawa chonin chu tarang chong ka tuilu chil tak tak ani ma chon ka ti neu thoma se ti tak tang ka ti ngai lo 2014 atang khan pa ngai do in ka ti chau chan ani le chung te hian an tuipui chem tuipui le tuk abik takin kanu hian min tuipui me makat chan tira chang toin a hlaom ti chu hret thawa ma seng ka tui zia ria chu wang cho min tuipui hrim a chonin I ka man chang ka ti chan to ka te lai chang to hrim khan zan lai a chho te po ka chinga khatiang te po khamin phal sak thawa ang chu tiang vel chu ni chan ni le I chung te lo mi dang han ti phur tu zwal de chi hi an omem Mizo bi ka chuan an om nuala I skate pui thin ka nei nuala ka then te I te kan veng ami ma chu tun thlengin voin thlengin ka skate pui chonin samson na kan veng ami tho ka skate pui chan thin ania ma se tuna minti pui to lo ma se video sia manga mo chu ta chon zinga chokila ka skate don ti velang apianga minan la support reng tu ka nei boka chuanin miller biran thlei khuta tuna 7 day tlang man ni chu BMX khalani ma se ama hi atira changa min mentor tu wang ani skateboard te po min le saka ka nei thailo lain mo chu ni deuh mai ani le chung lo chu han en ton big deuh te khawvel huap ang po hianin ineem han ngai san deuh te ka nga mai I ka style hrim hi ti me ang ka ti tir chang han ke ma style ang deuh big nei hrim ka tum ta chu achan na chu skateboarder shan style shan nei influence khom anta min influence tu lian berte ka soi thai chu Rodney Mullen anianga Kilian Martin Mike Veleli chonin Andy Anderson nyang chuan le he Mizoram a chuanin practice na mun te hi kan nei that vak mel si lawa khoila nge I practice tam pui tun lai chu tlai lama hian vana pa hall kot me han kong sira han ka ti top mai zel le kita McDonald Thila Museum kot ki are thaboka chu ni deuh mai are lai ka zong arem na ka ti top mai na tira changa ka ti chan thin na hi khoya po ni mai ta ma se zan lai ka chuak thina chan chu zan lai I kong puya free ta chuanin I kamu ma dar som pakhat som pahnia ka thawa chuan ti khan ka skate play var mai zela chuanin ka soitel du bok chu zan lai beng cheng de doin ka skate ta ma se kan veng mi te deng tin ma tu thlin min la soi sel lo chu ka lo me mem bokani I zan lai ka skate ta ka ti ngun na berani tun ma chon temple square khim ma se tun lai chong ka ti lu tuk to lo rem lu tuk to lo wa I tun lai ang boro ka chon ma se ma chuan ka ti ngun na ber chu temple square khini I practice na velen in hliam ngun chinem in hliam ngun ve ka chan tir 2014 ka chan tir don ma chi akum khan ka khal le chan dek chau khan ka ban ru ka ti tliak ngala chonin thali vel ka cholanga ya chonin tun khami kum chau khami changa tunin kara hian injury chu ka nei chawa ka nei ngun ber chu keru ti nat lampang ani deuh bera ke ul ti rang angreng chonin chu tengvel chon thlani de achang chon chol ka nga ya tengvel chu om chho ve rang ani le skateboard ti engman watching in ngen siam tam pui a board hi a deck hi hemi thinga hi Canadian maple wood an manga atlang puin chu a quality thaberan ni chonin a traksi aluminium an lopon a quality sanga chon titanium truck step ma chonin a ke ti vir thei tu a bearing hi stainless steel ball bearing ani tlang pui boka chu ni deuh mai ka soi the chuan ani le professionally na man tur big te hi omem skateboard ta han professional na an man tur ang chin ti lo chu tianga man lutuk thei om lo ta ma ha tiang professional board china hian a quality in ang lo om ta heta kan nei thei china chuan oxelo ho hi aman niamber man tlak tho si ang chun ta chuan piso te ya dot ang an ni don ta tuna ka man la yang hi
cho nên chú ai sang te po chu om chawa i aman hi oxilo hi sang thum atanga in chana sang thum vela atanga in chan chawa cho nên heng ho hi piso ho le oxilo a po hian a quality sang shet chin oma chu 80s le galaxy ti velang chi ho a oma chon chu mi ai sang chu heta kan mu phak le foreign na mi chu om nual bok tan chu ho chu asing te po kai chho theita chu ni de mai chuan ani le hemi skateboard in han tol hian phek hok bun tur big te omem tin in tol na tur zirin entianan metal ani emo cement ani emo leya ani emo khatang khanin man tur shan big hi em skateboard he i phek hok hi poi mo em skateboard khal don chuan du du phek hok bun theilo ta i skateboard shoe big skateboard khal na tur design oma themi skateboard shoe big ngai na chan chu kan trick ti re hian hei achung hi grip te pania thapa sen pe parangin om ta chu hemi hi kan phekok kan shoot kwal thin ta hemi na trick ti na hin khawa khan aral chak em ma phekok pa ngai man chuan ni thum ni lia cheveka chu skateboard shoe bi ka ngai chung a brand tho chu Vans te Nike te po tu nan ran lut to Adidas te po ma tama chuan in skateboard bi ka hian man tur hi chi san san oma streetboard oma freestyle oma longboard ti om sang ta streetboard chu tuna skateboarder kan hmu tlang pui step zuang thla ti velang ang reng hetiang kholaya khal kwalna na environment chan chana khal kwal theina na siam ane tuna mainstream man beranta chuan longboard oma chu a chuak ma sa deuh hlek ane tuna a brand thar alo a brand tala nung reng ta la chuak reng thota chu i khopon lampang high speed tlan na siam deuh bi kan ta chuan freestyle hi ombok ta freestyle hi tuna hena company om chhole chan to a om lo vongvong a freestyle hi chuak lo vongvong a freestyle chu i stationary le rolling pon flat ground tricks ngor ti nan bi ka technical tricks big ti nan na siam ania chung how chu niom ani le ni ching khanin skateboard a khanin enge style shang omang khan style shang man tur che shang skateboard kha om ti kha isoita nama hianin style ngei lo man chin big style zong ke chuan ka mang veka ka man pol veka chuanin a style bi ka hi chuan street skateboarding oma chu mainstream bene freestyle ama chu flat bi ka tia technical tricks freestyle hi ka tia chuan mu chuin munem dewanga chuanin longboarding om boka chuan longboarding a point tricks om thota chu high speed a tlan chunga slide le ilowa tricks ti nia so ka ti vek ke ma chuan World Freestyle Roundup 2020 khanin ilo participate ve ti kha kan shita chuan world number 4 po khelo ni ta renga ka kha engtin nge itil theidan a contest aran chan don khan online anti don ti ka shelok lawa sata sel su ka chung te bula ka lo ma chuanin i Andy Anderson 2016 na India ran kal India ka tur pui to khan miran message tum online anti don tel vela mena miran message khan atlai to ang renga chu ti wat angai ti ka chuaka chuanin aizola ka ran let pheya chuanin in register don khan online payment ti ha boy thak tuk boka chu ka shila chuanin an manin min sponsor boka i Andy Anderson te yan Japan lama clothing anei khami thu khan min sponsor khami ina sponsorship ang khan ngai la tia chuanin up man min peta video kharang thengben ran siam la ni mai kha ti ta ti chuanin karan let pheya aizola ni khat ka practice mana a second day kan filma ka submit ngala chuanin deadline main ka submit man che ti chuan tuna ka chuanin video submit in elna kha in nei ta chatian elwen live han in elna angkha tilte ila tum zelem tumlituk 2016 atang to hang ka tum to world roundup ka hi Canada ania 16 le 17 khan invitation ka muwa chuanin 18 khan Japan roundup zo ka invitation ka mu boka ma se visa mu thailo vain ka kal thailo vek to ma se kum chu online vain ka tela nakum lama po ala om le zel chon tum chu kala tum reng don ani le tun chum ni lo hi in elna danga elo tel to shimem tel to ka tel masak ber khan 2018 August khan huta Shillonga skate park tharan honga pro life skate park opening a khan contest an siam ta chon ka tela category li ma skateboard a khan category li a chon ka tel veka chon in first place ka la veka khamitum khan chuan 2018 thau hian December Jugat International India Million Bear International Skateboarding Competition ta chuan ka calories vele top boka school thulin chuanin category thumoma pahnia ka tela pahnia first place ka la boka nikum khan 2019 December khan Jugat tho chong ka tel le category thuma ka tela pakhata game of skate first place ka le boka chu ni deu mai
ni chen khan in India kan tor ti vel kha isuya mi pakhat nen khan kha entik line nge in lo ne khoi angin kal 2016 khan ne chu sponsor ma saber ka mu tir khan ne ka sponsor te khan exposure kan ne an duwa chu activate sports ne pu ne min ta chuanin khati lai khan tu na polan thawa India rimchi main freestyle hi la lar lawa freestyle style hlui to nia athi atlema ran lar chhole tel tel an ta chu ati khami style mang om chun angkanita hun lai khan chon Indian der na kha khami kum khan freestyle la khami ma che kum khan freestyle la amateur la pakhat na lo ni bok ta chu an cha thla chon in India freestyle promote kwal turang deuh khan Mumbai le Pune ka kalak kan kal du na chon India kha amai na sangin Bangalore a chuk kheng boka chon chung ho chu kan kala freestyle demo kan nei kol chu ni do ani le skateboard in elna chan division chi shang o manga tiro chung ho chu eng nge han seila katel nei amateur division ania chonin pro division oma chu atlang pui telna ni ta amateur le pro hi chonin masters pro le masters em oma chu kum somli chunglam chin telna nia chonin rookie top rookie top under 14 chin oma chon women's division om bok ja chu amateur le pro kha in elna samber nang maniang wala chan ti na ni mo me ani le zona number tan step ati hian he kan tv te kan lo mu chin ang hianin an han tola te nge step achanga railing ate an han chuang ka in chin te hian ti ve ngai em ti ve ngai thin tho hemi ka sei tong han street skateboarding enge category chung ve ka omania ti chu ka ti thawa ka theng top chong ka te ma se Mizo ma hen kha teng tin tur mun kha om lo li to ka chu wang chon ti chu ka ti tlem kha teng pang kha chu ole tona changkan hun top kharnan world freestyle round of 2020 amateur division world number 4 ani na video kha ilo en hawang